Polku thlani somni pali thole ani ani a. Russia le Ukraine in do mek na Ukraine chural thuam lian zo ka pui tum mek ani a. Russia le min ma an son zela wang le. Ukraine chana that tok lo wangin an pui lo chuan Russia thil tuma hlotling mai don si a. Chu wangin khotlang sarkar chuan thapuyan tho mek. NATO ram somni chuang defense minister role. Ukraine Defense Contact Group tia in vuate chuan ro puyan rel mup mai. Kan soi to thina teng thon chungchang he thu hi tunlai in do mek na thulian berani. In hial na po achuaka. German chu in do na a director enroll theina a hruai lu theina chance asang le. Europe teng thale rin tlak nei tu an ni sia wangte. Teng siam chuak tam le thon chuak tam tu an ni le zel nen. An teng siam chua liupat teng chu NATO ram tam takin an leidara. Ukraine ta na thon rem chang bera US le NATO thian te chuan an ngai. Ukraine ta na thon turin an kara. German an mang ang. German sarkar po an buai map le ani. NATO ram zinga German teng lei tam ber tu Poland chuan na takin German an tur ni in anin soya. US in an nor boka. German lam chuan tongka an nei ta nge ni kha. Poland chuan German siam liupa chu teng chu Ukraine phalna la masalawin thon an du thu an soita a. Mase Berlin atangin phalna an la masadon tian soya. Heti lai hian Europe ram te chuan Russia sipai hnung tol theina na Ukraine sipai pui turin dollar tluk le ding on tam tak an the chuak le ta. An hmalak na thar beratan Kiev tanaral thuam siam na turin Euro magtadoi zanga a dollar zong chuan dollar magtadoi zanga somli pathum man an remti. Ukraine tanaral thuam lian liupa chu teng thon tura German an tur hnuwa. German chuan o aron chua. German Foreign Minister Annalena Baerbock chuan Warsaw in liupa chu teng thon tura angen chuan German chuan adal don lo tia soi. Poland Prime Minister Morawiecki hian Germany hnena mumal taka teng thon phal dil na engtika nge an nei don a soilova. Poland chuan Ukraine rama liupa chu bedel teng thon du ram rang omna Poland din mek thuan soibok. Atopa Ukraine hnena thon theina. Hetiang phal na hi kan mulawani po in engpo lo thleng don se kan teng te hi Ukraine hnena pek ani thawang anti. Ukraine hnena teng thon du ram in zom khom te chunga German chu tel lo ma se kan thonang ti in Morawiecki chuan Poland Prime Minister chuan a soya. Soviet hun lai teng lamang mek tu Ukraine chuan teng thon a in thon lo hian kan mi puite an thina sa zo kani ati. Ukraine teng thon turin German chuan Poland a phal sakto ni in media adar chiama. Ani na taka chuan media galtlang in German le Poland hi an in chang ton. Poland hian mumal takin German hi an la dor lova. German hian Poland in teng thon adila ni chuan an do dal lovang ti in German Foreign Minister chuan a soito boka. Mase German hi chuan an thon ve tur thuan la soilovani. Soito angin Poland hian liupa chu teng som pali chu Ukraine tan thon an dua. Poland baka rampanga aya tam German teng leitu te po Poland hian an dor kwal mek. Mumal takin German in phalna la pechuang lovani. German Chancellor Olaf Scholz thupuang tu chuan nimin thothan ni khan teng chungchang a soinon le a. Sarkar chuan teng transfer chu a hnol lova. Mase thutluk na ala siam lo ati. Berlin hian tranpuina na satak pe mase sipai hardware lian pek na konga ke apen chakdu lo chuan soise la lo le. German sarkar thupuang tu Stefan Hebestreit chuan Germany tan chuan thil lian tham takani awangin teng thon tura thutluk na siam chu a man mo thlak lo ni in a soya. Heng te hi nun na le thi na chungchang zona har sa takani ati. Hei hian kan ram dik na tan kan ram him na tan enge ngonga nei don ti te zirchian anga ya ni ati. Teng thon chungchang a thutluk na siam hian engchen nge huna duang ti zona changin German sarkar thupuang tu Stefan Hebestreit chuan thlatam tak angai lovang ati. University of Federal Armed Forces Hamburg Research Associate Julian Polak chuan
United Kingdom le United States telin ram tam takin Ukraine rama teng chi rang thon ma se Ukraine ma mo za teng za thum tal thon tur chuan kong thui tak zo anga yani ati German War Weapons Control Act noya chuan Poland le ramdangin German teng Leopard teng an le ramdang hne na hral le pe kani donin Berlin phalna lak masak photanga ya achan chu he dan hian Germany du dan kal zonga boina hmuna German siamral thuam man ani lo nan anti heti lai hian Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuan Ukraine rama teng thon lo chungchang le akai hnoi vona wangin alliance member te zinga hlona na setaka ti kan hria ati Friday khan ram som nga vel chuan Kiev hna sipai hardware dollar tluk la ding on tam tak man pe kan rem ti a heng zinga hian Russia sipai hnung tol theina ta na ral thuam Ukraine na an mamo armor vehicle le munition te po atelani European Foreign Minister te chuan thotan ni khan Ukraine ral thuam siamna atan euro makta duai zanga adolar zong chuan dollar makta duai zanga somli pathum man belan rem ti ni in diplomat te chuan an soya heti hian Ukraine ta na European Union sum man zong chu euro tluk le ding on thum point paruk adolar zong chuan dollar tluk le ding on thum point pakwa athling don ta ani Ukraine chuan indona a malak na teng te hi apoimo berni in asoya an man mo le Bakhmut lama Russia in Ukraine sipayan hual titi dera in kana na sa laipui teng mortar nen anin saiton boka mason na lian thamero alo omlo ve thung heti lai hian German Defense Company Rheinmetall chuan German in Ukraine Leopard 2 teng thon don ta se teng za somthum pakwa vel an thon thei don ni in voin thole ni khana soi company official chuan German chanchin bupa khatina akom na Leopard 2 Air4 type betil teng somni panni kan na ya chu thon turin kan buat sei thaya Ukraine thon turin kanin buat sei thayani ati masea soidan chuan chu machine thom that nan chuan ruaman nan chuan kum khat vela ngai dona chu wangin German in teng thon don ta se alo bera kum sang ni somni pathum top lamema sang hi somni pali tir lama thon thei chawani ang ati tin Leopard 2 Air4 betil teng dang somni pakwa kan kol boka kumin April May atang hian thon chua thei tura pe fel manani bokang ati Leopard 1 betil teng somret pariat kan kol bok ati mase German hian an thon tur thuan puang lo mai ni lovin ramdang thon tur po mumal takin phalna an la pelo zo kani thon don ta se za somthum pakwa vel chu thon chua thei ani thu he teng siam tu company chuan an soi mase German hian an thon ngam kherangem Ukraine hena be pui thlak na ral thuam lian an pe ani chuan khovel pum huap chiat na thleng thei ni in Putin chuan vona achak chuak non le a in dot ngam le dot ro ti in Putin chuan ral thuam lian in ron thon ani chuan Europe mai ni lo khovel pum tan thil lo om taka thleng thei ti in avo khur maya thon le thon lova an la buai hle ani Russian State Duma Chairman Vyacheslav Volodin chuan Washington le nei to chuan Russia khopui ralmuang tak te be nan le kan ram lak tumna atana man tu ral thuam lian an supply ani chuan ral thuam chak zok manga phubalak na thlen don ani ati bok hei hi Russia hian ati tak mela conventional ral thuam stock Russia hian anga vak to bik lo mai thei achan chu ral thuam nga tak ni ma se ni zathum somthum paruk zet chum lo chat lova in do an ni to a ni khata rocket le missile la pui mu an ka chua siam chuak tur hian thlatam taka vayangai siam chung rei tak man chung rei lo tak ni si ani chu wangin conventional ral thuam manga rei tak nor ai chuan nuclear warhead lian lutuk lo manga chut to mai chu kong om chuna ni to nge yang heti la hian US State Department chuan Finland le Sweden chu NATO member atan an pom tia soi State Department chuan Hungary le Turkey in ram pahnih te chu in ram na siam tura malak an ngei tu mek lain Finland le Sweden te NATO alu tum chu US in a thlop ti anem nget le ta ni ti in State Department thu puang tu chuan a soi NATO candidate te hi na sa takin kan thlopa
Finland le Sweden te po he pola tel ve turin an in pei to ani sipai lama an theina le in huam na awang hian pol zom turin an in pei to ani ti in State Department hu puang tu Ned Price chuan press briefing anaya soye Ned Price chuan Sweden le Finland te chuan Turkey ne na malak dan turan soi hawa ngai don ti soi boka a zia chu Finland le Sweden NATO aron lut tur te hi Turkey hian a do dal tlata NATO member tam zok hian ma an la hlei thei tlat lova Turkey hian a veto mangin a do dal don ni in a soilok boxia chu wangin US hian Finland le Sweden te hi an thlop thuaron soinon le a Turkey nen an la soitla na ngai don ani ati Russia le khotlangram te chuan indona tak tak an ma chhon mek Lavrov tuna Ukraine din hun hian Russia le khotlangram inkara buaina na men lawasiama chu buaina chuan in beiton na peng rang hybrid war ring chuak mek ani chu aima chuan indona tak tak an nei to zok ni in Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan voin thole ni khana soi South Africa a counterpart Naledi Pandor ne na meeting an naya press conference a thuwa soina Lavrov chuan he indona hi Russia le West angin atak tak ang mai na ron her chuak trap to ani hei hi khotlangram ten hun rei tak Russia an nor na le hun rei tak atanga an lo in buat sei to thilani thuwa soya Minister chuan khotlangram te chuan Russian tong mang zong an tong mang chunga kumzabi tam tak chung Ukraine ramalo om to culture thlengin ti chiat an tum ni in a soya mi puite chu an pian pui tong man khaphial an tumani ate ral thuam lian mang tura Russia nor luina na hnungber Russia President Louis Putin a thian hnai tak chuan US le tangrual ram te chuan Russia be nan ral thuam lian thon tumin an in buat sei chhun zom zela indo pui pathum na ti chu an tum ni in apu Russia hian chanlet mai lo chu ti theidanga nei don lo ni in President Louis Dmitry Medvedev chuan thole ni khana soi khovel hian indo pui pathum na hlo om tak chu US le a thian te thil ti meka wang hian a nei to hle ti a chiang hle ati Medvedev chuan UN le International Institution dangte a harsatna na sataka om thuwa soya heng institution te hi international disputes chinfelna atana siam ni ma se khotlangram te chuan indona hmuna an chantir zo kani ati Medvedev hi kumsang ni pariat le sang ni som pani inkar khan Russia president ani a hemi nu hian Rorel Lai Party chairman le prime minister ani le a National Security Council en kol turin kumsang ni som ni khan prime minister ani na bansana Putin noya thok ta me kani ole Russia la ka bei pui thlak na tur ral thuam lian khotlang lam chuan Ukraine ne na pe kan tin tu mupa an pe ani chuan khovel pum huap chiat na thleng thei ni in Putin chuan vona achak chuak non le a in dot ngam le dot ro uti in Putin chuan ral thuam lian in ron thona ni chuan Europe mai ni lo khovel pum tan thil lo om taka thleng thei ral thuam lian chanlet nan ral thuam lo om zok an man ve mai angai to don ni in Russia lam chuan an soi ve ta bok West lam hian an dot ngam don em an dot ani chuan Russia hi a in soi angin a che tak tak angem kumsang ni som ni pathum kan mang chho tran chawa hetiang borok hian khovela tuam me kan si a engpo ni se he channel atang hian chanchin thar ber ilongai chang zel don nia